si Dandi suwe temen janjian jam telu deh ora datang ini si bocah iya orang nggonjak Yo, ngendi sholat. sholat weh kok sing bener di situ Bener dia. memalukan peci kokone kan kuat nah iya yo Yo, segagah ya. Yo. siap. Ayo musuh ya. Angel kayak dia nih epic kah? Sabar yuk. San awas ke dukur. Wah, parah kayak bocah. Puasa kah? Mabar bae. Duh, sangat disayangkan puasa-puasa main game terus. Bukannya memperbaiki amal dan perbuatan, Astaga. malah mabar. Astagfirullah. Emang mabar batal puasa? Nah, iya. Ya emang orang batal sih. Tapi ini kan bulan puasa, bulan yang penuh berkah. Ya manfaatnya bae sing apik-apik, aja main game bae. Oh iya. Sira tuh ngajak main juga. Iya kayak tanda ngajak. Terus kudu primer dia. Idih. Primen kala enak pun. Kayak lagi ya contoh hubung bulan puasa ya. Sing akeh salat 5 waktu. Sing akeh ngaji. Ya pokoknya sing agama lah. Mending milih nyong bayo, ngendi sih? Boleh disupa. Ya ning tajuk lah. Maca Quran sembari nunggu nih pada maghrib buka puasa. Jujang dari mana? Juga, tapi nyong sakit sih. Iya nyoba cari. Bisa dikit lagi gimana? Ya wis kenapa sih? Ya wis, nyong karo awang dikiti. Engko sira karo sira nyusul lah. Ya wis engkau nyanyi nyusur beasan. Beasan. Yo. Ya, yo. Awas mbak. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya dalam bersaur aja pahala, dalam berbuka alangkah indah, menahan diri, menahan lidah, menjaga hati, menjaga mata, banyakkan amal hari-harinya, pahala datang berlipat ganda, berlomba-lomba untuk ibadah, dunia bahagia surga nantinya. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Kebetulan waktu hampir mau maghrib ya,
Silakan kalau mau bertanya atau tadi kurang jelas apa gimana bisa ditanyakan terlebih dahulu kepada saya. Nyong. Ya silakan. Terusin oleh pahala gampang nih. Jadi kayak iya pengen oleh pahala paling gampang gue inget sholat ing uang sing orang pernah pokoknya sing kalian sholat. Nah contohnya mau si ujang perasan jalanan game apa diingetna serah jalanan game baik gimana ini sholat intinya tak niat berbuat baik kepada Allah atau bersama manusia. Primen, pengen anak sing ngomongin beli. Ya anda pengen tutup kayak. Ya, yang ada. Ya wis, cukup nih wae ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, aku si Ujang, Anwar, terus si Hasan aja balik dingin, bersih-bersih aja dingin. Ya. مرحبا يا رمضان